Эски Крым стал очередной счастливой остановкой в туре яркого популярного крымско-татарского шоу «Крымда Яша-7» студии «Харадемис Продакшн». Юмористическое шоу подарило жителям города незабываемый вечер, зарядив всех позитивом и отличным настроением. Гостеприимный банкетный зал «Салхат» собрал полный зал восторженных зрителей, жаждущих веселья и хорошего юмора. Ne bağışladınız. Tamam da o sofraga bunun üstüne koyamız kısmet olsa. Komplet yok. Çok sağ olmaz. Bizim halk böyle merasimlerde uçraşa, gülüşüp, yaxşı günlerde birbirlerini görürler. Sizlerin, artistlerini görgenden pek memnunum. Bizim halk adetlerimizi unutmaysız. Örnek beresiz yaşlarga elbette. 100% hepsi şakalarınızın beğendim. Pek gururlanam bizler artistler bizde var için. Siz maşallahınız var. Böyle resimler çok olsa biz de kıvanacağız. İşte keyiflendim. Pek güzel akşam geçirdim. Pek güzel sevindim. Çünkü beklediler daha düşük idi ama daha çok zevklendim, beğendim ve gelecek yılı Allah kısmet etse daha geleceğim konsertinizге de. Знаете, мы такое удовольствие получили от всех шуток. Мы слушали и были очень рады. Одна шутка лучше другой. На сцене блистали любимые артисты, которые уже стали частью юмористического шоу «Крымда Яша». Каждый год они радуют своих зрителей новыми песнями и сами получают удовольствие от единения с народом. Her vakit tırışamız yanı materyalını yazmak, yanı yırlarnen, yanı muzikanın sanağa çıkmak ve bu da bizim Kırım Tatar tilimizge adamlarını celp etti. Bizim tilimizden daha da çok programalar çıkmak lazım. Ne için? Çünkü bu Kırım Tatar tilini yanı seviyeye götürüyor. Tek bilirsiniz, tek vatanperverlik hakkında bizim tilimizde laf etmeyimiz de ama şakalarını da aytamız, yırlayımız. Kırımda yaşa bu her daim güzel bir parlak bayram ve her daim ben hazırım iştirak etmeye, mında olmaya pek beğeniyorum. Эски Крым всегда тепло встречает Крымда Яша. Здесь артисты чувствуют невероятную поддержку. Здесь они не раз черпали вдохновение для своих номеров. Поэтому Эски Крым занимает особое место в сердцах резидентов Крымда Яша. Eski Kırım diğer şehirlerden ne ile farklanır? Birinciden bu Kırım Hanlığı'nın birinci paytaxtı. İkinciden eski Kırım, Kırım'ın merkezinde yerleşiyor ve üçüncüden eski Kırım'da en güzel adamlar yaşayıyor. Biz de bu yerge endi 4-cü kere yanlışmasam. Kelemiz, kelgen adamlarga teşekkürlerimizni bildirmege istedik. Kelmegenlerinin evlerine çıkamız şimdi gelerik. Крымда Яша вновь доказала, что юмор – это универсальный язык, способный объединять людей и дарить радость. Шоу оставило после себя шлейф позитива и хорошего настроения, которые, несомненно, надолго запомнятся жителям Эски Крыма.